Ek maak 'n video. Hello guys, today we are spinning our bloodlines in. I'm gonna help my friend get Happy Tail Spirit. Let's see what we get. I got Explosion. No thank you. Ek sal nou kom. Moet ek elke liewe keer alles koop as ek rejoin? Ja. Huh? Nee, rejoin nie as jy 'n bloodline spin. Explosion again. Kom. Wag 'n bietjie. Wait a minute. Praat Engels. Eyes. Why do I get eyes, bro? I don't want eyes. Wat sê daar? I'm just gonna equip a bloodline in my ability bag. Like Bankai Kuma, Raiken Season. But I want like no Sengoku, Rengoku. I mean, Ek het net Rengoku Gold gerol. Wat is dit? dis iets in die game nie so. Dit is. Ek het Rengoku gekry. Rengoku. Ja. Oh, ek weet nie. Dun. Wat Ragnar? Ragnar. It's pretty good. Dit goed is vir my. Yes. Praat Engels. Hoekom? Ek neem 'n video. Okay. I'm gonna go to Blaze and help my friend level up. Blaze. This is taking a long time. Kom net. I'm coming. Wait. I'm teleporting to Blaze. Let's go. Invite me. Thuis exclamation mark. What? Exclamation mark INVEMP. Dit werk nie. Exclamation squad, né? Ja. Dit is dit. Okay. Exclamation mark ICC. Invite INV. Spasie EMP. Element. Wait a minute. What's better? Kom. Renshiki? Kom. Waar is die Happy Tails bos? Accept, bro, wat jy invite. Wait a minute. ICC. Kom, Ghost. No. I am equipping my stuff. Bro, where's my Xenodope? Bro. I accidentally
World Magazine en daar kan je ook wat. Bruh. What the hell? Je loopt ook letterlijk op je eigen. What? What do you mean by that? Water. In the air, bro. Aks op die bruggie. I'm on the bridge. Subability. Ja, ga gaan man. Ja. Okay, I'm coming. Yes. Kijk mijn nieuwe ability. Nice. Dun. 51k per hit. More like 5k. 50, dat verstaan. Ik heb het uitgetoetst. Niet dat ik jou wipe nie. Try me. Ik kan jou one shot uit die game uit. Bro, dat is die verkeerde gate. The king's on. Here we are at Happy. Right here. This is Happy. Actually zit. Yeah. When Shiki. I have no stamina. Zo, hier zo. Huh? This egg. It's me. Nee. This is my companion. It's my companion. Wie krijg je? Fight bosses. Ik ga hem doodmaken. You can't. Ass. Hij is waar, los. Attack me toch? Attack him. No, check here. This one is good. This one is good. This one is good. Bruh. Die is goed. Level 1000 PTS Ryan, huh? Die kan je dit niet. Is je raar zo slecht in die game? Wat? Je kan me nu zien niet. Jy's Wat doen jij? Toch ek aan jou hitie. Invite my weer. Nee, je hebt me doodgemaakt. Okay, bye. Summon him off. En nu aan hem is weg. Wie is hierin? Who's this? Bruh.
Dink jy regtig nou? Dink jy Ja, ek was net soos 2000 HP toe en gehit het want ek jy moes 'n hele video op. Van waar af is jy man? Kom maar Wambo kan by jou, maar jy mag niks doen nie. Mag ek niks doen nie, okay. Al wat jy het. Is dit al? Wat het jy doen? Meer as 'n kwart. Meer as 'n kwart. Eers oor 'n minuut. Praat leg. Dink jy is nou snaaks? Nee. Kan nie. Maar dit maak nie saakie. Ek kan môreoggend een is die bos reg? 6 sekondes. Hier kom mense. Gaan Weet ek wat ek sê? Ja. Noem my tyd nie. Ek wil kom by dan. Dink hierdie man regtig geflippend stupid? Dink hierdie man regtig nou? Hierdie man kan my wen met Xeno Dokai Form 1. Gaan hy weg. Honestly. Ons doen dit. Ja, want daai mannetjie
Kan nie. Ouma, ek moet nou vra, is dit reg as ek tot donderdag bly? Is dit reg as ek tot donderdag bly? Wat so vuil ouens weet, want net een en julle weet wel. Ek. Wie? O, mannetjie met die Sengoku. Gura Sengoku. Niemand maak my maatjie dood nie. Is hier nie 'n hemblok van jou of so nie? Nee, ouma. Is die bos op wit? Ja, ja. Ek het niks hemels gekry nie. Hy's nou dood. Bro, ek haat Chow Spirit. Want ek gaan nou doodgaan. Want Chow Spirit is overpowered. Wat se game wil jy Die speel? bos drop iets. Wat? Bro, kan ek doen nie, ek gaan nie altyd dood.